ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 10 августи соли 2024 қарор дорем дар ноҳияи Шамсдин Шоҳин, собиқ Шуробод, дар майдони нахудзор. ман ҳами деҳқоное ки мебинед нахудро чинда истодаанд ва роҳбари ин кас. Салому алайкум, хуш омадед ба гурӯҳи мо, гурӯҳи Ангурва Боғ. номи шумо чӣ ҷураҷон? лаббай. бахтиёр аскаршоевич. бахтиёр ҷураҷони ман, ана аз номи гурӯҳи Ангурва Боғ ба шумо як ҷаҳон ташаккур барои ин қадар меҳнататон. ҳозир дар бораи меҳнати шумо гап занем. шумо дар ин ҷо дар чанд гектар нахуд коридед? 1 гектар. худо хоҳад аз 1 гектар тибқи таҷриба, тибқи ман ҳамин нишондодҳои ҳозира чанд тона шумо дар назар аст ки мегиред нахуд? 15 сентиметраш ин чанд? 150 кило як ним тон? 1 тон то 2 тон. ҳамин айни ҳол нархаш чанд пули фурӯхтодетон? 12 то 15. ин оптовико аз шаҳри Душанбе мебиянад? маҳаллии худтон бизнесмено. шумо худтон намебаред, намефурӯшед? вақти фурӯхта надоред? шумо деҳқон. ана ку як банчиша гиред дастатон ба. ин нахуд не мешавад. ин нахуд алака пухта расидаст ё хомӯшам ҳаст олис алака? асланаш пухтагӣ. кане шиканед, манда як 3-4 таша шиканед дар астон, як ҷои анақа ҷамъ карда шиканед, ман нишон диҳам, туф кунед ба манам ина гиред як 10-20 таша. ҳар як таша чанд дона дорад? 2 дона, 1 дона, 2 дона. 1 дона, 2 дона. ин нахуди Шуробод. аз ин калонаш ҳам ҳаст, а? сорти ин калонаш. ин калонаш чанд пули бошад? 18-20 сомон. вай зоти аст. ҳамдиёрони азиз, мана ин нахуд будааст, нахуди Шуробод. бинед нархаш 12 сомонӣ дар Шуробод. ана аз 12 то 15. номатонро фаромӯш кардам. бахтиёрҷон, ина шумо мечине ҳамин хел даст қати аз замин мечинед? ман чӣ хеле ки ман ина дастатон доред, кане нишон тед чӣ хел мечинам? албатта дар дастатон шумо дастак мепӯшед? ин намерезад? ина ҳоли то охираша хуш ношида мечинед? агар ина гузарад мерезад? мерезад. кадом моҳ мекоред шумо ино? Шуробод баланд аст, ахири апрел мекоред. май, июн, июл, мана 3 моҳ да алака мепазад. июл, август 90 рӯза тайёр мешавад. ина шумо заминаша пеш аз кишт кардан ягон дору мепошед, ягон пору дору? баъди кишт аз замин буромадан пас ё не? чӣ мезанед шумо ина? 3 литра мезанед. дар як гектараш чанд қа мезанед 3 литраро? 2 қоб мезанед. агар 4 қоб занед беҳтар мешавад. акун бо чӣ ба хасисӣ мекунед? бечора замин ҳаққашо наметед шумо. шароит намерасад. ҳам мефаҳмам ки дар қишлоқ ҷойҳо шароит кам аст, барои ҳавай ҳаққи замина наметиҳанд, кам мегиранд. агар ин ҳаққи замина пурра тиҳад, агар бо бисёр мегирад. агар аз тиррамо инро пору пошида побел кунед, чи шудгор кунед, беҳтар ме? ҳама фос пошида. нахудро ягон касал мезанад ҳамин солу вақти баъди хоридан то ҷамъ оваратон ё не? чахмоқақ мезанад? чӣ маъно дорад? ман нафаҳмидам. чашмоқақ мезанам ва месӯзонам. не, ҳеҷ вақт чахмоқақ намесӯзонед? шумо ози нахуд хӯрдед? ин хӯрда мешавад? савзаша хӯрда мешавад? кани як тиша тиед савзаша нӯшонгорина? манам хӯрда бинам канӣ. ин дар вақти савз буданаш калон будасту баъд хушк мешудааст? ё ин зоташ калон аст? хушк шуд майда мешавад? бомаза аст. шумо ҳам хӯрда мегардед? офарин ба шумо. думбул будан савз будан бирён мекунед камтарак.
Alovniki bola alovda. Bola alovda. آها Ana o bad behtar. Behtar. بامزه میشه Ramazan. شما این رو جمع آوری میکنید بالای تلیشکا بار میکنید میبرید خیرمان Firman o. و چیکار میکوبید اینا Bud چیز میکنید مثل بعد اسب با تکنیکای گالاگو میکنید. آها مقصد حرارت شامل نمیکنید. بود میکنی میگیری بود میکنید پختا میکنید. همدارون عزیز درباره نخودکاری بگم من همه کارو به شما گفتم هر سال میکنید نه زمینش رو عوض میکنید Çıkardım bu sözü yanında misal dandım bu dandım نخود کش گردان میکنید این بگم علف این بسیار با مزه هستن برای مول میخورد میخورد شورت و قرقسا خیلی خیلی در یک هکتار چند کیلو نخود میکنید 100 کیلو 100 کیلو کوریده یک تونه میگیرید میگیریم یک تونه شما 1000 2000 سومون قریب 3000 سومون از یک هکتار فایده هم میشه بعد یا زیادتر 20 15 20 هزار سومون شما یگان مرتبه زیره کوریدن پاپرود نکردید نسنجیدید نکردید نه در اینجا هم سنجیدن در کار زیره برای که پولی کلان دارد همداران عزیز من به شما نشان دادم حاضر یک نخودکاری رو من اینو نخود هستم کدام بچهای شهر که نمیدوند نخود چقدر میروید نخود انم که میروید بختیار جان درباره نخود با ما گفتن من نخود رو من ندید جمع کرده است دست من جوان مرد ببینید من ببینید دخترکای شهر انم خیلی دومت کردن در کار انا خیلی کارگر کردن در کار از اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب نه انا خیلی پهلوانو را شوهر کنیتون انا ندید بچهای شهر انا خیلی دخترکا کلیم کنیتون انا خیلی دخترکای مهنتی رو در پناه خدا باشید بختیار جان یک جهان تشکر و شما برای کار میریم میمون میگیرم مالش البته مهمون میشه